tome koja je naša realna šansa da naše ključne elemente funkcioniranja koji se zovu idejni projekt, izvedbeni projekt i projektantski nadzor vratimo u okvir zakona, a da ne spominjem arhitektonske natječaje koje su nam uistinu užasno važni. Kako da to mi napravimo? Tomislav i ja ćemo u utorak provesti 4-5 sati na nekim saborskim odborima uvjeravajući one tamo principijelno needucirane i nezainteresirane ljude da sad glasaju protiv nečeg što su pripremili oni kojima oni vjeruju. Kako da mi to napravimo? A vi shvaćate da nam je to od vitalne važnosti. Dakle, ja sam to htio baš za kraj reći što si ti rekao. Dakle, ja stvarno ne vidim nikakvog razloga. Ako su inicijalni ciljevi oni koji smo rekli u startu, a to sam baš zato Davorine i pitao, zbog čega nema idejnog projekta? Zbog čega je izvedbeni projekt opcionalan? Zbog čega nema projektantskog nadzora? Pa to su samo garancije da ćemo dobiti kvalitetan produkt arhitektonski. Dakle, ali to apsolutno nema veze sa procedurama. Ne moramo to vezati na nikakve procedure. Neka ostane ova procedura koja je sada zamišljena. Ali zašto smo izbacili to iz zakona? Ok, ako to nije mjesto u zakonu, zašto nismo napravili podzakonski akt u kojem to spominjemo? Pa svi znamo da su to normalne faze u radu arhitekata. Ali ne govorimo to. Većina vjerojatno privatnih investitora koji dolaze izvana, dakle inozemnih, oni će sigurno naručiti sve ove faze o kojima pričamo. Ali veliki problem je javne nabave. I moramo biti svjesni toga da je javna nabava jedan od najvećih problema koji postoji u Hrvatskoj u ovom trenutku što se tiče nabavljanja arhitektonskih usluga. Kvalitete arhitektonskih usluga, a samim time i kvalitete izgrađenog prostora. A sada ćemo u ovim zakonima još više dozvoliti da se više ne nabavljaju ni sve faze po javnoj nabavi, koja se nabavlja po principu najjeftinije ponude, nego da još k tome se nabavlja samo glavni projekt, jer je on jedino potreban. Dakle, ovako, ovaj zakon prije svega rješava upravni postupak izdavanja dozvole. Dakle, ono što je potrebno da bi se moglo pristupiti i podnijeti zahtjev za izdavanje dozvola. Dakle, govorimo u ovom slučaju o upravnom postupku. Konstatacija da nema idejnog projekta znači sam da nije točna. Ima, naravno da ga ima. Pitanje je naravno za koje građevine je on nužno zakonom propisan i u kojim slučajevima. Dakle, nije. Dobro, gledajte, ajmo sad ovako. Kad govorimo o tome da li je za sve potreban, sve 5, ok, objasnit ćete investitoru da je za sve potreban. Nije stvar u tome, samo polako. Pogotovo javnom investitoru. Pa dobro, gledajte, mi imamo jednu situaciju koja je ovako, imamo zamišljen zakon, imamo nešto propisano, onda imamo realizaciju. Realizacija ovog postupka, evo, ono što ja znam je takva, da vi recimo dolazite na gradilištu morate imati izvedbeni projekt, izvedbenog projekta nema. Zašto ga nema? Dakle, ako bi inspekcija zatvarala svako gradilište takvo, šta se dešava? Samo polako. Što se zapravo dešava? Molim vas, nemojte upadati u riječ, pustite da... Što je zapravo konkretna situacija? U gro slučajeva vam ispada da je izvedbeni projekt neko koji je isprintao u nekom većem mjerilu ono što je glavni projekt. I to maše i zove da je izvedbeni projekt. I to možete naći na gradilištu. To nije izvedbeni projekt, da se mi razumije. Dakle, Tamara? Ako izvedbenog projekta nema, zatvorite gradilište. Ako smatrate da izvedbeni projekt nije dovoljno kvalitetan, tužite projektanta. Mislim, postoje načini. Ako živimo u državi koja pruža pravnu sigurnost, onda moraju postojati sankcije za one koji se ne pridržavaju zakona. Zar ne? Ovo nije... Gledajte, ovo je Hrvatska danas, 2013. godine. Ovo nije Švicarska ili Finska u kojoj investitori jesu vjerojatno educirani i vjerojatno će naručiti za svaku svoju investiciju i idejni, i glavni, i izvedbeni, i projektantski nadzor, tako da mu projektant lijepo od početka do kraja isprati do uporabne dozvole tu investiciju, je siguran. Mi smo tu, u Hrvatskoj. Tu to nitko neće niti naručiti, niti platiti ako eksplicite ne piše u zakonu. Potpuno sigurno. I desit će nam se grozota
Desit će nam se da će se manipulirati na gradilištima, da će se raditi bez izvedbenih projekata ili sa izvedbenim projektima koje izrađuje Pero ili Štef na škarniclu. Mislim, dobit ćemo apsolutno goru situaciju nego što ju sada imamo. Dobro, to je sad stvar da li ćemo dobiti goru situaciju nego što je sad imamo, stvarno ne mogu spekulirati, to je dakle nešto o čemu možemo samo priznati. Ja pokušavam argumentirati zbog čega. Sve 5, ali gledajte ovako, ajmo se vratiti na bazično, na temeljno ono što smo krenuli. Prijedlozima ovih zakona se doista htjelo neke stvari s jedne strane ubrzati, s druge strane pojednostaviti, odnosno raščistiti. Činjenica je da smo u cijeloj priči htjeli napraviti prije svega jedan sustav koji će omogućiti prije svega projektantima da kad pristupe projektiranju da im taj sustav to omogućava. Da vi na jednom mjestu možete vidjeti, a to mjesto je dakle taj informacijski sustav, da vi na tom mjestu možete vidjeti katastar, DOF, dakle digitalni ortofoto, preklop svih planova, uključujući dakle i sve ono što je vama potrebno, pa tu govorimo i o Naturi 2000 i tako dalje, sve ono što zapravo utiče na prostor. Sve ono što je potrebno u postupku kojem se kreće prema projektiranju. Za ono što je potrebno, vama će uredi morati izlistati, odnosno napraviti gdje se i kome se sve trebate obratiti i to će sve biti vidljivo. Cijeli postupak izdavanja dozvole, takozvana e-dozvola na kojoj se itekako radi, a oni koji žive i rade u Varaždinskoj županiji, mislim da već imaju prilike to vidjeti, je prilično transparentan postupak u kojem se sam proces, dakle od projektiranja do izdavanja dozvole može vrlo lijepo pratiti. Dakle, svaki investitor može pratiti svoj postupak izdavanja takve dozvole. Želimo, naravno, sa ovim idejom da javnopravna tijela imaju rok u kojem moraju nešto napraviti, da i s tim prije svega natjeramo naprosto njih da oni to tako i rade. Ova situacija kakva je sada, ja mislim da nikome nije dobra. A vi mi recite ako mislite da su sadašnja rješenja i rezultati koji se postižu s takvim rješenjima dobri, ok, recite. Ali meni se čini da nisu dobri. Dakle, ovo nije samo pitanje jednog segmenta, da se jedna stvar pokrenula, da se rekla evo, nema više lokacijske dozvole, ima je, ali recimo nema više lokacijske dozvole pa smo riješili stvar. Rekli smo, piše u zakonu, izdavat će se lokacijska informacija. Ona će biti vidljiva, ako nešto ne bude jasno, projektant će imati pravo pitati ured će mu biti dužan objasniti, odnosno dati uputu u kom smjeru ide projektiranje. Nakon toga, projektant, arhitekt, ovlašteni arhitekt postaje glavna i odgovorna osoba koja praktički izdaje tu dozvolu. Praktički radi sve da bi tu dozvolu izdao. I nema referent više mogućnosti, odnosno ne bi smio imati pravo da mu utiče na njegov način na koji je on zapravo tu dozvolu pripremio, odnosno isprojektirao. Dakle, ne želi se dovesti u situaciju da vam referent vraća iz nekih nepoznatih razloga ili neobjašnjivih razloga 3, 4 ili 5 puta vaš projekt. Dakle, želi se potaknuti i omogućiti arhitektima da doista ostvare svoju ulogu, a kad govorimo o uspješnosti, morate jednu stvar znati. Ako je neko izdaje mišljenje u upravnom postupku nije obvezujuće. Prema tome, možete biti protiv nečega, može vam se nešto ne sviđati, ali ako su zadovoljene sve one procedure koje su potrebne da bi se izdao takav upravni akt, onda se on mora izdati. Ne možete ga ne izdati, razumijete? Teško. Kako? Kad je mišljenje nije upravni akt, nije obvezno. A upravo zato bismo mu trebali dati drugi pravni status. S druge strane, evo, samo da još jednu stvar kažem. Dakle, ovi zakoni su htjeli u tom smjeru riješiti stvar. Što se tiče arhitekata, dakle, postoji zakon na koji je pozvana komora da pristupi njegovoj izradi. I u tom zakonu o dakle, arhitektonskim djelatnostima inženjerskim poslovima je doista mjesto za određene stvari koje se doista tiču struke. Jer ovi zakoni, zakon o gradnji, zakon o prostornom uređenju, oni nisu striktno orijentirani na projektante, odnosno na arhitekte. Oni su napravljeni za građane, za one potencijalne investitore. Bez tih investitora nema ni projektiranja, da se razumijemo. Dakle, potrebno je nešto što će napraviti, ova država mora napraviti nešto što će pomoći investitorima da se odluče i da pokrenu taj postupak pokrenu investiciju, odnosno gradnju. Kada će investitor moći pogledati na jednom mjestu u takozvanom informacijskom sustavu sve što je moguće na nekoj parceli graditi, moći će se odlučiti da li hoće ili neće i znači što treba napraviti, odnosno koje uvjete mora ostvariti da bi mogao realizirati svoju investiciju. Još jedan bitan element u toj priči je sljedeći. U uredu će se izdavati takva dozvola.
Pitanje komunalnog i vodnog doprinosa se rješava nakon što se dozvola izdaje i više takva dozvola neće čučati kod referenta u uredu ne znam koliko mjeseci dok se to ne riješi. Dakle, ured bi trebao puno prije i efikasnije rješavati ovakve zahtjeve. Još samo da kažem, i po sadašnjem zakonu bi ured mogao u relativno kratkom roku izdati dozvolu, kada bi sve ovo drugo bilo u redu, kad bi dobio sve suglasnosti, kad bi to sve realizirao. Nažalost, po sadašnjim onim informacijama to ide prilično teško. Prešli smo već predviđeno vrijeme, ali ja ću još dati Ranku i Darku koji vrlo strpljivo čeka već odavno na riječ, pa ćemo tako polako završavati ovaj panel. I Hrvoje će možda nešto reći za kraj. Pa evo, mene konkretno zanima kod te lokacijske informacije, zašto, da li to znači da su arhitekti nepismeni pa ne znaju pročitati iz plana, pa im ja moram to pročitati iz plana? Ili je to zato što su planovi nejasni pa hoćete prisiliti onda urede da kažu javno kako oni čitaju to iz plana. I onda opet dođe u slučaju kada takva građevinska dozvola sad dođe u proces nekakav pravni povodom žalbe, onda nije više bitno kako ured čita, nego je bitno kako ministarstvo čita. A onda ako dođe do upravnog suda, onda više to opet sve skupa nije bitno nego onako kako upravni sud. I opet se vraćamo, ta lokacijska informacija je slična uvjetima uređenja prostora. Oni su isto bili neupravni akt, pa je onda kroz nekakvu pravnu praksu ispalo da se na njih ne može žaliti, ali ih možeš osporavati u postupku žalbe na građevinsku dozvolu, pa se onda dešavalo upravo da su se građevinske dozvole poslije niza godina poništavale od strane suda ili ministarstva, pa smo dobili onakve objekte. I sad vraćamo ovo, onda smo proglasili lokacijsku dozvolu upravnim aktom da bi se na nju moglo žaliti, pa da se to sve skupa raščisti kod lokacijske dozvole, pa se sad vraćamo na ovo, a sve skupa uzrok, ne otklanjamo uzrok, a to je nejasnoća planova. Ne bi se trebalo u stvari desiti, trebala bi postojati neka pravna specijalizacija pisanja odredbi za provođenje, znači ne ono što naše općine ili gradovi koje to ne znaju napraviti tjeraju svoje izrađivače planova da oni to rade, koji su arhitekti, koji nisu pravnici, koji nisu u tome dijelu vični, i onda dobivate podzakonski akt koji jednostavno nije u onoj formi koju bi trebao biti na sudu ili bilo gdje se naknadno je oboriv zato što je nejasan jednostavno. I evo isto tako imamo odredbu sad u zakonu, taj dio možda niste čitali zato što vas toliko ne zanima, ja sam to prvo pročitao, to su one kaznene odredbe koje se upravo odnose na ove osobe koje izdaju dozvolu. Ja sam kolegama rekao da će ostati vjerojatno bez svih pročelnika u Hrvatskoj zato što imate prvo kaznenu odredbu ako izdate dozvolu nedvojbeno suprotnu planu, sad što god mu to značilo, pravnici će možda bolje to znati protumačiti, što znači nedvojbeno suprotnu planu. Mi smo do sada u upravi, ali ne samo mi, pazite, uprava je sklona tome, u svim dvojbenim situacijama lakše ti je odbiti pa se ti žali, pa onda ako ministarstvo kaže da možeš, onda dobiješ. Međutim, sad su se dosjetili, sad neće ni tako, nego ako odbiješ nekoga, a nisi u pravu, isto tako ti je to teža povreda službene dužnosti i ako u roku ne rješavaš. To ti je sve teža povreda službene dužnosti, a tvoj župan ako te ne želi kazniti, onda će njega svaki 10 dana sa 5.000 kuna kažnjavati. Doduše, mene su tješili, rekli nije to zbog vas pisano, nego zbog ne znam koga, ali kad to jednom piše kao norma, onda je to, pazite, ja mislim da je to na neki način i nekorektno prema nama koji se borimo stvarno sa svim tim propisima zajedno s vama. I ja mislim da mi taj dio posla, da smo na istoj strani u Osječko-baranjskoj županiji stvarno dobro, ja bar mislim, odrađujemo, ali sa mnogima kolegama često tu sjedim i zajednički pokušavamo naći put kroz te sve paragrafe kako nešto se može napraviti, ali ispada da su osnovni uzrok svih nedaća zločesti referenti koji baš eto nekoga mrze i ne daju im dozvole. Ma ne daju im zato što se boje, što hoće još jedan papir da im još neko kaže da to ipak može, da im se ne bi desilo da poslije 3 godine neko sve skupa poništi ili im dođe upravni nadzor pa ih strpa u zatvor zato što su nekom izdali dozvolu protivno nečemu čega nisu bili ni svjesni, jer to što piše je jednostavno nejasno. Eto, to vam je osnovni problem spore uprave. Uprava je ustrašena, u strahu od gubitka posla, od kaznenih kojekakvih progona, odgovornosti i uvijek vam je lakša linija manjeg otpora
u prvom mahu odbiti, pa čujte, imate pravo žalbe, ako vam ministarstvo u tom uputi kaže da to trebate dati, onda date i onda uvijek možete reći oni su rekli, iako se desi naravno i ministarstvu da upravni sud i njihove akte poništi, ali njima nije za vratom niko ko će ih zbog toga kažnjavati. Na sudu sudac ako krivo presudi pa neće zbog toga biti kažnjen, mislim. A sad ovaj prvi put da se dešava da neko ko vodi upravni postupak bude kažnjen samo zato što je krivo protumačio, pogrešno izdao neki papir. Mislim, to je stvarno ono gdje sam ja našao na neki način jednu veliku pljusku, evo nama svima koji radimo u toj upravi, znači i ovima naravno zločestim arhitektima koji baš tako to neće raditi, a hoće uzeti novce. Hvala. Hvala. Imamo još Darka i Hrvoje završna riječ. Pa evo. Da ja odgovorim poslije, ili da ipak svi čuju nešto, da pojasnim jednu stvar. Ajde, dobro. Ako može, mislim, samo kratko. Načelno nije intencija da se kažnjavaju referenti, ali jedan osnovni problem... Pročelnici. Dobro. Još bolje. Dakle, postoje dva elementa. Dakle, imate situaciju gdje je drugi stupanj baš napravio ovo što si ti rekao. Recimo, poništio je rješenje kojem je odbijen neki zahtjev za izdavanje dozvole. To rješenje je došlo nazad u ured i ured ne reagira, ne izdaje dozvolu sljedećih godinu dana. A zašto vi meritorno niste riješili? Ne, sve 5, ali ja ti kažem, riješi. Ako ne riješiš u roku od, 6 mjeseci, godinu dana, onda se pokreće postupak. Možemo ovo raspravljati kasnije, možda je mimo okruglog stola. Ja mislim da sada još, kako što smo rekli, Darko, jedan kratki rezime i... Evo, ja se zahvaljujem kolegi Ranku, mislim da je on tu zaista dao sve moguće argumente zbog čega ovaj prijedlog zakona neće biti provodiv, niti neće biti operativan, brz i tako dalje, jer apsolutno ništa o čemu je on govorio nije se popravilo ovim prijedlozima zakona. Dapače, propisani su prostorni planovi koji su zaista provedbeni i očito su prostorni planeri, odnosno urbanisti, najveći krivci za nered u ovoj državi, upravo zbog toga što nisu predvidjeli sve moguće varijante, ono što je kolega lijepo rekao, kad dođe investitor pa kaže kako to vi niste planirali upravo ovo što ja hoću sada napraviti na svojoj lokaciji. Znači, mi smo ponovo sada otvorili sustav lokacijskog planiranja, odnosno mogućnosti da se svaka lokacija posebno mora planirati bez obzira na cjelinu prostora. Meni se čini da ukoliko ćemo nastaviti ovim putem da smo izgubili bitku za pravo planiranje prostora kao cjeline. Govorim sad mikroprostora, makro, danas smo puno slušali i o strategijama i o svemu, i tako da se zaista zahvaljujem kolegi, on je tu iznio, a svi ste se, koliko sam shvatio, složili da je ključni problem su loši planovi i planeri koji ne znaju dobro napraviti te dokumente, a sada ćemo vjerojatno dobiti zakon koji smo mi kolokvijalno i u zafrkanciji nazvali zakon o brzom izdavanju građevinskih dozvola. Očito je cijeli zakon, odnosno cijeli sustav tako i koncipiran. Meni se čini da to nije dobro za ovu državu i za ovo društvo. Pa, završit ćemo zapravo samo sa jednom rečenicom i to u duhu ovoga što smo prethodno naučili iz politologije, a to je: vi ste nam tu sad trenutno jedini iz ministarstva, pa je to jedno uho koje sluša, ali mi vas uistinu preklinjemo da shvatite da dva ključna igrača u ovom procesu, dva ključna elementa provedbe, a to su državna uprava, arhitekti i urbanisti, imaju jako dobru osnovu da vjeruju da ovaj zakon je failure. Sama činjenica da mi to vjerujemo će uzrokovati da zakon zakaže. Nemojte to raditi sebi. Hvala svima.